Uzasha sesikhona-ke nakanjani i-Neopulse le kanti elami igama uBhethemba ngwakwamdiniso. Yaziwe uma usibona esikrinini sakho suke sikulethela izinto ezimnandi, izinto ezizokukhulisa, izinto ezizokunikeza ulwazi konke nofisa ukukwazi nje. Namhlanje-ke besikuthembisile ukuthi sizoba laphayana nomunye-ke wabaholi bakhona la eDumbe-ke uMpilo uNgwakwaZungu. Mfowethu zethule kubantu bese-ke usitshela ukuthi mhlawumbe ungubani nokuthi mhlawumbe yini ekwenze ungene kwezombusazwe. Angibingelele Mbongo mfowethu. Igama lami nguMpilo Ngwakazungu, ngikhulele eMambatheni. Ngithanda ukubizwa ngoMbatha mfowethu. Abantu abaningi bangibiza ngoShanda bangikhulele eMambatheni. Yes, so nje ngiyabonga nje ukuthi ungimeme emsakazweni wakho i-Neopulse. Ngiyakuthokozela ithuba mfowethu, nokuthi kudala ngilifisa ukuthi ngikhulume nawe, ngiphinde ngikhulume nabo bonke abathameli bekhasi lakho abakhona eDumbe nayo yonke indawo la bakhona khona. Mhlawumbe kungani Maziya i-EFF ikuqokile njengokuthi kumele ozongenela lapha isikhundla sobumeya eDumbe? Ngibonile ukuthi uqokiwe lapha Njenge-mayor candidate. Njenge-mayor candidate, yes. No mfowethu, engingakusho i-EFF it's a political party mfowethu ekholelwayo entweni eyenzayo. Yabo, futhi iyakholelwa kumamemba ayo engathini ayimelayo i-organization kukubi kukuhle. So i-organization yethu iyakwazi ukuku-recognize, iyakwazi ukuku-absorba futhi ithi this guy dale khona iku-absorbe lapha emuva ikuthathe ikubeke ebalazweni. So ngicabanga ukuthi bekufanele nami njengokuyinikela ku-EFF ngayo yonke indlela since 2013. So ngicabanga ukuthi bekufanele ukuthi i-EFF ingibeke kulokhu kwesokumeya, futhi-ke ngiyosithatha-ke leso sokumeya, hhayi ukuthi nje ingibeke nje, ngiyosithatha leso. Uyasethemba mfowethu, akukho okudlula lokho. Mhlawumbe masibheka la iy'nkinga ey'nkulu obona ngazathi umphakathi waseDumbe ubhekene nazo njengamanje, iziphi uma ungangibalela nje mhlawumbe ey'mbili ey'ntathu uthi yabona-ke uma ngingena ngizoba umeya kule y'nkinga ey'ntathu umphakathi waseDumbe ubhekene nazo ngizoliqeda? Mfowethu, eDumbe into esibhekene nayo uma ungathi uyabheka intuthuko eDumbe yayiza kahle yonke le minyaka, but iqale ukuphazamiseka intuthuko ngo-2011 eDumbe. Uma iphazamiseka ngo-2011 eDumbe, lapho kwakuqala khona sekuthiwa ku-introduce-wa umasipala ku-introduce-wa lezi zinto zamathenda. I-problem yaqala lapha eDumbe, kwayigcizisa kakhulu i-service delivery eya kubantu, uyabona, kwayilimaza kakhulu. So nje ngicabanga ukuthi siyi-EFF iyona nto ekumele siyibheke kakhulu intuthuko eya kubantu ngendlela efanele mfowethu. Nokuthi masisa intuthuko kubantu kumele uhlomule umphakathi ngentuthuko yawo, noma singeke sihlomule sonke kodwa kumele sihlomule. Bese siyabuka mfowethu izinga lokungasebenzi kwabantu kwentsha yaseDumbe kakhulu, noma nje abantu baseDumbe sibona kusezingeni eliphezulu. Sibona abantu abasha sekuyibona sebengenela imisebenzi yama-EPWP, yama-CWP, imisebenzi yomama, imisebenzi yabantu abangabafelokazi, imisebenzi abantu abadala abangenabo obaba, omama bakhulisa imindeni ngayodwa. So yizo zonke izinto ekumele siqale siyilungise lezo uma singena njenge-EFF emandleni. Uthinta indaba yabantu abasha la, kuyi-challenge kakhulu kubantu abasha baseDumbe. Iningi labo liyantuleka, imisebenzi awuyantuleka, abanamsebenzi, bafundile abanye sesibathola nasemadolobheni. Uqinisile lapho mfowethu, umsebenzi awukho and abaholi esinabo abakucabanga uku-create amathuba emisebenzi eDumbe. Instead umuntu wangena emandleni ucabanga ukuthi yena sekumele ukuthi ayicebise yena, akhohlwe abantu, akhohlwe ukudala amathuba emisebenzi okuyiwona wona. Nokuthi-ke siyabuka lapha kwamanye ama-department like ko-education nje, la ziningi iy'ngane ey'fundile la emphakathini wangakithi ey'fundela othisha ey'buye emayunivesithi but y'hleli
ezinye zize ziyasuka ziyahamba ziya endaweni enjengakoGoli koMpumalanga ziyozama khona, but la endaweni ngakithi zihleli. So into ekumele siyisukumele leyo singabaholi baseDuma ukuthi no, ama-students ama-graduate asuka emayunivesithi aqedile, ikuphi esikwenzayo ngawo ngoba phela abantu bafundile, ukufunda kwabo balindele ukuthi kube khona abazokwenza after, but umuntu ahlale for more than 6 years, so it's very painful, my brother. It's very painful, kumele siyilungise leyo. Makhulu awumazwi. Mhlawumbe sibheke la indaba inkinga yamanzi, umgwaqo eDumbe. Abanye bahlushwa ugesi, kanjalo nakulethwa kwey'dingo zomphakathi emphakathini. Mhlawumbe lapho nilene kanjani njengeqembu le-F_F? Okay mfowethu, into yokuqala nje